Bantwana base-Afrika, bantwana benkashana kaMenzi wezulu nomhlaba, sinababheki bomuzi, ababheka umuzi wenkosi uShembe uNyazi lezulu. Umuzi wethiwa igama, kwathiwa ikhaya lemphefumulo. Njengoba nibona abantwana base-Afrika, siyanyuka siye entabeni yomnqumo, intaba iKhenana. Lo msebenzi eniwubonayo-ke abantu abahle basezulwini, umsebenzi lo owenziwa abantu abangena ngesango lapha ekhaya lemphefumulo mihla namazolo. Silekelela uNkulunkulu wethu, njengoba sonke sazi ukuthi eKhenana kwakhiwa umuzi wenkosi yethu uShembe uNyazi lezulu. Nathi sithi asingasali kulesibusiso, nathi isiloba amagama ethu encwadini yokuphila. Njengoba nibona-ke bantwana base-Afrika, lo msebenzi akuwona umsebenzi esingawubiza ngomsebenzi wesekethe elithize. Ngokuba lo msebenzi njengoba nubona umuhle ngaka abantu abahle basezulwini, umsebenzi lo wenziwa ngabantwana babantu abasuka ngamazwe ngamazwe, besuka ngenkalo bezophendlela imindeni yayo isikhundla, kubhungwa ngamacala abazali bethu abawenza emandulo namanje asawukhulu empilweni zethu. Sayibona-ke umsebenzi lo wokuncengela abazali bethu ukuthi silekelele uNkulunkulu wethu uqedwe umsebenzi wakhe. Njengoba nibona abantwana abahle basezulwini, bekuletha amaphalethi ama-blocks, amaphalethi awu-25 ukuzolekelela ngalo msebenzi. Abantu abahle angakhulumi ngigeqa amagula, ngizocela ukuthi sitedele umbheki womuzi sizwe umphaka sipha wona. Oh, Mshumayeli Nkosi. Yeah. Nisuka kuphi Mshumayeli? Sisuka ekhaya lemphefumulo khona nje. Amen Mshumayeli. Cha Mshumayeli ngicokubuza nje Mshumayeli. Ngoba Mshumayeli ngibona inguhle Mshumayeli emhlani idonsa ama-blocks. Ngoba Mshumayeli sazi ukuthi umhlaba wonke uyamfuna uNkulunkulu. Simakhela uNkulunkulu umhlaba wonke imizi ngoba akekho umuntu ongajabulisa uNkulunkulu engakhona ezweni lakhe. Ngoba Mshumayeli akhiwana lasekhaya lemphefumulo kwakhe umuzi wenkosi, inkosi yethu uShembe uNyazi yasebuhleni bokuphakama. Ngoba kunikelwa ngama-blocks Mshumayeli, ngoba ngibona ukuthi kuyakhiwa lama-blocks asiwadingi yini ngale khona ekhaya lemphefumulo, ngoba sizonikela ngawo lapha ekhaya eKhenani la sikhona. Nkonyana ekhaya lemphefumulo umuzi woNyazi. Amen. Owakhiwa uNyazi lezulu. Amen. Ngoba kusetshenzwa nje ekhaya lemphefumulo umuzi kaNkulunkulu lo, kodwa usebenza umsebenzi ukusiza imphefumulo abazali bethu ukuthi igezwe ukuthi ize la eKhenani egcineni, ngoba isezulwini la eKhenani. Amen Mshumayeli. Lo msebenzi wenziwa uNkulunkulu lapha ekhaya lemphefumulo uphelela la eKhenani. Amen. Manje into esihlaba umthwele, kube ukuthi angazi noma kube inhlanhla noma kube yishwa yini, lesikhathi kuvala umhlangano. Amen. Bengikhona uNkulunkulu ethumela umvangeli uNgcobo ukuthi Ngcobo ungamemezeli okunye ukumemezela okuyisono. Memezela ukuthi akuqhutshekwe eKhenani kwakhiwe ngoba kufanele ngona. Ngaleso sikhathi ukhuluma nje nami ngikhona, ngase ngishawa yithatha ukuthi ubaba mayethi Dafidi ake sibalekelele abafowethu lapha eKhenani. Ingakho-ke simane samisa umsebenzi wasekhaya lemphefumulo, sazophutshumisa ukuthi asizolekelela abantwana bala eKhenani ukuthi kwakhiwe izulu lethu. Ingakho-ke sithatha iy'nqumo zokuthi asikumise okomzuzwana ekhaya lemphefumulo, sizoletha nama-blok ukuze ungami umsebenzi kaNkulunkulu, ngoba phela usanda ukuvala umhlangano, abantu baye emakhaya. Ngoba emakhaya usazothatha isikhathi beqoqa, kanti uNkulunkulu uma esekhomba ukuthi ngoJanuwari ungena kule bazobe besebemaxhaphesha abantu. Ingakho-ke sithatha isinqumo sokuthi asiphuthume
njengoba umhlaba namhlanje mhla 16 uNcwaba 16 August sathi asiphuthume ngoba amandla abevelile khona lama blocks esiwalethayo ayinikele abantwana abangena ekhaya emphefumulweni ezonikele vele banikele izulu la bancengela abazali bethu uNkulunkulu mayehleli kuwo nabo bawuthola umuzi ngaphesheya kwethu yiloko okwenza ukuthi siwumise umsebenzi kancane ekhaya emphefumulweni noma kuqhutshekwa kusetshenzwa kwanyana kodwa ngokwama-blocks sikumisile ngoba sisenza omunye umsebenzi mase sesivulile la sobe sesiqhubeka futhi amen Mshumayeli. Sifikile-ke Kenana abantu besebenza kubuningi babo abavangeli bebekhona kanye nabashumayeli ababebheka umsebenzi wenkosonyazi nabo bebekhona. Ngiyasiqhuquzela-ke thina ntsha ukubona obaba bethu bebambisana ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu. Mshumayeli wenkosi. baba Nkonyana Mshumayeli, kambe la Mshumayeli sikuphi la sikhona Mshumayeli? Nkonyana lana sesibuyele emuva ekhaya ezweni lasemaqadini la sizinze khona ekhaya emphefumulo siseKhenani la ezulwini elalethwa uNkulunkulu emhlabeni eKhenani njengokubona mhla 16 August umhlangano awukho kodwa uyabona ungazi ukuthi nje ikwelinye izwe kanti iseKhenani. Amen. NgoJanuwari uyophendwa kube idolobha lasezulwini ngomzuzwana njengamanje siseKhenani kade sihambise siyoyicelela isibusiso uNkulunkulu nabantwana bonke abaza ekhaya emphefumulo sizonikela ngama-blocks okwakha umuzi kaNkulunkulu njengoba ecelile uNkulunkulu wathi ucela ukuthi usheshise eKhenani ufuna ukushaya uJanuwari esezongena la. Amen. Saze sithi asithathe leli thuba-ke saletha amaphalethi awu-25 nge-horse and trade njengamanje sesibuyele seKhenani Amen. ngokubona nje